Maila Espiritu Santo por i mina quattro na Misteriu. Megagagi za Israel and Palestine za anuki senyak niu magwagwati za isesi u ina dot gani en nohai antimu za taigwen now u fan ma fufu nas I siha I hinasun megaina corazon siha. Za umafana gwi si Santa Ana zan San Joaquin, Profeta zan Palawan hagan Fanuel, ginin imantinatan aser. Gwiza mi sakan gwiza sheti sa kan gininibi ni rehnya sumiha zania sagonya San Joaquin pagu biuda gue zanataka imina o 34 sakonya zatihaha naugi gumazuus hafa to tu I sizuus hani zan puengi zan hani Ye zu not zani manazut Guiza lokwi matugwihi ha tutu na I sensainata asas Kristo inya tuniha zaha sanganyanyay kungwi zan siha zani familia niha nu ihlich nahadzan I man nananga Nui manaka zan Israel zan Palestine, Ukraine zan Russia, Pakistan, Iran, Estados Unidos, zan United Kingdom of England, zan lahat say fumatin as adzusiha tay gwihi itinagu zuus, tay gwihi Papua New Guinea zan mainland China, tay gwihi Taiwan zan mainland China, zan Hapon zan mainland China, Hapon kontra North Korea, South Korea, zan mas na lugat. Zan ay alalatayit fumatinasi adzi na fanatna gwihit. Puradzu siya itagwi tinaguzus put guaho. Nu ma lugwatu gisang song niha kulan song ruta za iza Nazaret za ipatgun dumadangkulu za lumala me gut San Francisco de Borja zan mas San Jose Gitinian zan todo enteras Islas Marianas con todo capiza giza pagan zan ana tahan kulan Belen zan Nazaret za ipatgun San dumang kulonya za lumala me gut bu la mina la tenya tai gwihia sa Kristo zani met grasen zuus zan si tun Artemiu zan si tan Fortunata zan si tan Antonio zan si tun Maria imet grasen zuus sumasaga gwini giza siha zan giza guiza zan solo ginin guiza Igef tauna kananya. Amen. Taigwanomon.